I veliki pozdrav svima ljudi, ja sam Amko i dobrodošli na moj kanal. Dobrodošli u novi vlog. Da vidimo možemo li kako poboljšati kvalitetu. Probat ćemo. Ja se nadam da vi mene dobro vidite. Dobrodošli u vlog nakon ne znam koliko ima godina. Naime, danas je 6.7. Skoro će 10, sad je 15 do 10 na večer. Ja vas vodim na putovanje u Sarajevo na jedan ispit i povratak kući. Htio sam ovo da snimam prošli put kad sam išao autobusom, ali jednostavno zaboravio sam, smeo sam to s uma i nadam se da će vam se ovakav video svidjeti, to jest vlog, jer vlogove želim i volim da radim. A jednostavno zaboravim uvijek, tako da nadam se da će vam se ovo ovako svidjeti, inače setup je tu, dok ja naučim se koristiti gimbal. Uglavnom stavio sam vas na gimbal iz razloga što planiram da vas nosim sa sobom, a nemam drugi stavak, tako da ovo mi je nekako najbolja opcija. Tako da, šta sam želio da vam ispričam? Vraćam vas vamo dole na postolje, da se sa vama ja malo ispričam. Ovako. Prošli put sam išao za Sarajevo, zaboravio sam da snimim i jednostavno od cijelog stresa, obaveza i svega, smeo sam to s uma. Sada, pošto sam se već vratio na YouTube malo aktivnije, sam odlučio da vam to sve pokrijem, tako da rekao, hajde što da ne. Putujem autom, krećem u 1 sat, ispit je u 9 ujutro, 2 sata traje. Ići ću i do svog studentskog doma da se ispišem, tako da prošli put nisam stigao i nisam znao kako će planovi ići. Uglavnom, nebitno to sve. Idemo na ispit. Za one koje zanima i koji ne znaju, put od Cazina do Sarajeva traje autom oko 5 sati. Što se tiče autobuske linije, od Cazina do Sarajeva ta jedna linija što ima, to jest imaju dvije. Traje, ako se kreće u ponoć, traje oko 6 sati, ako se kreće ujutro, traje oko 7 sati, malo jače, čak neka zna jače, sve zavisi od gužve, a kad se ide iz Sarajeva za Cazin, uvijek je u jednoj liniji 7, u drugoj je oko 8 sati, tako da uglavnom dug je put pred nama. Nisam nikad snimao kako putujem za Sarajevo, odlučio sam ovaj put da vam snimim i jednostavno nadam se da će biti uspješno, da ćemo to položiti. Tako da uglavnom, ja sam toliko zaboravio kako se snima da sam ja morao koristiti pustu za gimbal. Eto, toliko, znači nisam dugo snimao. Tako da sad je skoro 10 sati na večer, od 10 do 10 je. Ja ću još malo ponoviti, malo odmoriti mozak i onda ću vam se poslije javiti kad se obučem. U 1 ujutro eto krećemo, tako da malo ću vam snimati i puta, i sebe, i svega. Tako da eto, gimbal, napunio sam baterije, sve. Nosim ga sa sobom i idemo da snimamo vlog, da vidimo kako će to proći. Eto, od 9 do 11 traje ispit. Ići ćemo onda do doma i onda na put kući, pa neke ćemo poslije podne predvečer stići ako Bog da kući, tako da eto, vodim vas na put sa sobom. Da vas više ne zadržam, uvod traje 4 minute, što je cool, tako da vidjet ću koliko ću stići da izmontiram ovaj video ćete vi vjerojatno gledati negdje 8. vjerojatno jula dok ja to sve izmontiram. Što se tiče samog posla kod kuće, to jest projekata što sam vam pričao do sad, radim na 2 solo projekta, montiram trenutno jedan video za YouTube koji je malo filmske produkcije, neću vam govoriti ništa o njemu. Uglavnom malo montiram neki taj filmski video i malo horor, komični vibe. Vidjet ćete, izaći on jako brzo i nemojte mi zamjeriti na frizuri, to jest na kosi, znači ovo je katastrofa, tako da nisam stigao ići se srediti. Vidimo se jako brzo. Jel znate onaj osjećaj kad kažete sebi da ćete se probuditi, to jest da ćete leći ranije i da ćete odspavati za put, znači nema šanse. Legao sam u 12 i rekao odspavat ću do 1 sat,
Zaspao sam u zadnjih 5 minuta. U zadnjih 5 minuta sam zaspao i onda sam malo prespavao. Tako da, uglavnom, ja sam se već obukao. Ja sam spreman. Trenutno je sekunda. Trenutno je 1:30, 1:33 ujutro je. Krećemo u 15 do 2, pomjeren je malo plan. Tako da, uglavnom, ja ću vam snimat kada krenemo, snimat ću vam put. Uglavnom, evo, javljam se da sam ustao, ni na nebu, ni na zemlji. Učio sam dokasno i eto, samo da prođe sve kako treba. Tako da vas više ne zamaram iz ove sobe, dovoljno minuta iz sobe. Ja da čekam da sjednem u auto i da malo spavam. Tako da, ponavljat ćemo ujutro, što bi se rekao. Idemo dalje, javljam vam se sljedeći put. Vidim se koliko se vidim. Trenutno je, koliko sati? Trenutno je 3 sata i 40 minuta. Mi smo došli u Ključ pred bingo. Tako da, nastavljamo dalje. Ja sam prespavao sve živo. Znači, ja se ničeg živo ne sjećam. Tako da, eto, krenuli smo oko 5 do 2, 3:40 ujutro, Ključ. Idemo dalje. Trenutno je 11:10. Upravo sam završio sa ispitom i idem sada prema autu. Prošlo dobro. Prolaz je, pa ćemo izgledati na usmeni. Tako da, uglavnom, to snimat malo Sarajeva kada budem krenuo, pa ćemo onda dalje do doma najvjerojatnije. Ovdje kod Fehre, znači prije, to jest poslije autoputa kod Lašve. Sad idemo dalje, idemo do Travnika, do Plavih voda.
Trenutno je 4:30 i stigli smo, to jest prošli smo Jajce, evo nas kraj jezera. Tako da nastavljamo dalje. Upeklo je, da Bog sačuva, znači upeklo je baš, bilo je jedno vrijeme da će kiša pasti, no međutim ništa, tako da mi nastavljamo dalje, pa ćemo se još vidjeti. Evo me kod kuće ljudi, znači trenutno je, ništa pogledat ćemo na mobitelu, trenutno je 8 sati i 5 minuta. Upravo smo došli kući i premoren sam, znači krenuli smo sinoć u 2 ujutru, ustali smo u 1, znači nismo ni spavali. Putovanje, ispit, vrućine i sve tako dalje, znači naporan put, tako da znam da ovaj vlog, jednostavno ja nisam baš navikao da vlogam i da pričam sad nešto, pogotovo kad sam sa nekim kao sa svojima, tako da jednostavno ovaj vlog je više bio pokazivanje naše ljepota, kako to, kuda mi to sve prolazimo, kako je na fakultetu, uglavnom pokazivanje više je bilo, tako da ja ću tek sad ići, znači sjedam ovdje, nemam snage da ništa pričam, niti imam šta da vam kažem. Želim da vam se zahvalim ako ste odgledali ovaj video i ako vam se sviđaju ovakvi tipovi videa. Više volim isto snimati vlog kod kuće ili auto vlog ili nešto tako. Ovo je sad bilo baš ono nešto zbrzano. Uglavnom, hvala vam puno ako ste odgledali. Napišite mi kako vam se sviđa ovakav tip videa i da li da radim nešto ovako češće. Ja se sad bacam odmah na montažu. Ovaj video će sutra izaći kod mene, tako da 8. jer ne mogu ga stići danas završiti, nema šanse, moram puno toga da sredim, tako da uglavnom sve sam snimao u top kvaliteti, trudio sam se da kadrovi budu što bolji, tako da ako je neki sadržaj koji je stvarno bio zanimljiv, ja tek vam vidim da gledam koliko ovo sve zanimljivo, tako da hvala puno, lajkujte, pretplatite se, komentaršite. A mi se vidimo u nekom sljedećem klipu, imam već spremnih klipova, znači još 2, tako da idemo dalje, nastavljamo, ovo je bio prekid jučer prekjučer zbog ovoga putovanja i zbog ispita i zbog svega, tako da nisam izbacivao, ali nastavljamo dalje. Vidimo u sljedećem klipu, tada veliki pozdrav i ćao!